بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس وثلاثون حديث جبانتي اجيغا بون اندر دفتر حديث نتندنا ان في غوليجي مودي e njobdi golle moƴƴe ɗen kadi ko yoɓete kon kala subhanahu wa ta'ala. O wi an abi hurayrata ƴettama abi hurayra radiallahu ta'ala anhu an innabi ƴettude annabajan sallllahu alayhi wa alihi wa sallam qala neraɗo maaki man nafasa yani kala ittanɗo an mu'minin ngay e gomɗinɗo kala ittanɗo e gomɗinɗo kurbatan goƴo kala ittanɗo gomɗinɗo goƴo koyete goƴo ko tampere kala ittanɗo julɗo gomɗinɗo tampere min kura bi duniya immorde e tamperiji aduna nafasa llahu anhu allah kadi ittanay o ittanɗo julɗo on tampere ka aduna ɗo allah ittanayay on ɗon neɗɗo kurbatan tampere min kura bi immorde e tampereji yawmil qiyamati ñalandar ngal kala ittanɗo julɗo tampere wotere ka aduna ɗo gomɗinɗo nelaɗo maki mu'minin gomɗinɗo kala ittanɗo neɗɗo gomɗinɗo tampere laati ko musendi o ñawnumo laati kala façon ko tampini on tigi ittuɗa nden ɗon tampere makko Allah subhanahu wa ta'ala ittanɗe tampere ankal ñande darngal ɗum noon o wi waman yassara wonɗo won neyinanɗo ala musirin e dow sattiraɗo façon won e sattede ko o jogii ko maapinimo ko ittanɗamo kala ittanɗo gomɗinɗo yani neɗɗo o ittanimo yani newinanimo waman yassara kala newinanɗo ala musirin e dow sattiraɗo yassara allahu alayhi allahu on newinane on ɗon kadi fi duniya wal akhira anna e lahara waman satara kala surruɗo o surri musliman julɗo wonnoɗo wirtade o surrimo o suuɗi ayibeji makko ɗin satarahu llahu allah kadi surremo fi duniya wal akhira anna e lahara wallahu no allah fi awni l abdi allah himo e wallugol jiyaɗo on ma kana l abdu fodde jiyaɗo on fi awni ahihi no e ballal siɗɗo makko on fodde hiɗa wallude siɗɗo ma on allah hino walludema beru ko walluɗa julɓe ɓen ko ɓe ɗum allah wallayma waman salaka kala jokkuɗo tariqa lawol o inni foti ko sawdi o yaari kala ka yaari ka gandal ɗaɓɓete ko moytani tawi ko o yahi yaltamisu ko himo ɗaɓɓa fii e ngal ɗon ngol ɗon laawol ilman gandal waman salaka kala jokkuɗo tariqan laawol yaltamisu himo ɗaɓɓa fii e ngol ɗon laawol ilman gandal tawi ko ɗaɓɓere gandal sariya sara l'islam tawi ko ɗaɓɓere ɗum o yahi sahala llahu lahu allah neyinanaymo bihi sabu jokkugol ngol ɗon laawol allah neyinanaymo tariqan laawol ilal jannati nar alngolno ko aljanna c'est pourquoi allah neyinanay on ti janngugol huutora janngugol faama huutora ko ɗum laawol aljanna si tawi ko ɗum yaltimma tawi ko inaafi yiingo e nannani wonɗa janngirde allah subahana taala hokkade janndal anna on fof no ɗaɓɓa jawdi ɗon kayɓude kono anna on fof si ɗaɓɓi gandal ɓe heɓay wo majitama moɓodiraali ɗowmo yimɓe fi baytin e suudu min mbo yuuti laymorde cuuɗi allah ɗin ko juulirde ɗen moɓodiraali yimɓe e suudu immorde cuuɗi allah ɗin yatuluuna hiɓe jannga kitaballahi deftere allah nden qur'an hiɓe jannga qur'an wayatadarasunahu hiɓe jannidira nde baynahum hakkunde maɓɓe ɓe fiinidira illa si wona nasalat alayhim jippota e dow maɓɓe kaɓe jooɗi kaɓe janngata ɗon assakinatu beeƴere ɓuttu ɓernde allah jittina e maɓɓe ko wiyete pee wa gasiyatuhum allah suddira ɓe kadi arrahmatu ko wiyete yurmede allah yurmina ɓe wa haffatuhum ta huwa ɓe kani hiwa ɓe yani howa ɓe ɗon yani taaro huuɓita ɓe quoi voilà huuɓita ɓe ɗon almalaikatu malaikaɓe ɓen howa ɓe ɗon waɗa ɓe concours wa haffatuhum howa ɓe voilà huuɓitaɓe ko noon ngal firotata ko laaɓi kon wa haffatuhum huuɓitaɓe almalaikatu malaikaɓe ɓen wa zakarahumullahu allah janto fi ɓe janggaɓe qur'an allah jantoɓe fi man indahu e nder ɓe wonɓe ka makko allah subahana wa ta'ala haala fi ɓe janggaɓe qur'an hakkude malaikaɓe ɓen
siɗen andi noon si a yeetama ɗo joni président on kaleji ɗo haali inde ma ka radio wonde ko a moƴƴo ɗum ɗo welata ka si a yeetama noon ko Obama laamiɗo annan fof ko on haali inde ma wonde ko a moƴƴo a weltata ka si tawi noon ko Allah haali inde ma nden hakkude malayka ɓen dow ga hina ɗon ɓuuri foddude e weltorede Allah wiya kaari mo kaari nokkel kaari on ko jiyaɗo moƴƴo ndaare mo ko ɗon janngude ko laba ɓuri ɗum donc si en moɓodiri en janggi Qur'an en fiinidiri kala janniɗoya ko wawi kon fajjitiwa tindini o en hutori Allah subhanahu wa ta'ala haala e fimen doga wa zakarahumullahu Allah jantoɓe fiman en dewɓe wonɓe ka makko wa man batta bihi kala on mo nenni amaluhu golle makko bonɗe ɗen sabu golle makko bonɗe ɗen wattirimo yeeso lam yusri bihi yettintamo nattamo yeeso nasabu leñol makko ngol si tawi golle ma bonɗe ɗen haɗima naatugol aljanna leñol ma fi ko a pullo ma ko a maninka ma ko a soso ma ko a idu moƴƴiri ɗum nasatama aljanna c'est pourquoi inna akramakum inda allahi atqakum donc hay komi wa man batta bihi donc yona leño yona ko mantore mo tawi noon hara ko iwdi moƴƴiri yani iwdi yimɓe moƴƴuɓe on tigi moƴƴi hara yo weltano subhanahu wa ta'ala yo weltano subhanahu wa ta'ala kono noon hara yona ko mantore ko golle ɗen wa an laysa lil insani illa ma sa'a ko golluɗa kon ko ɗum wodanma leñol ma fi tawede ko a leñol kaarijo wona golle ma noon a yoɓirtake saabu ko kaari e ɗuma a yoɓetake aljanna saabu ko kaari e ɗuma hay siko ɓuuray siyankoɓe ɓe jiyaɗa e muɗum nafatama ka Allah si a rewa Allah subhanahu wa ta'ala wa man batta bihi kala on mo nenni amaluhu golle mum bonde ɗen accirimo ɓaawo lam yusru bihi yaccintamo naɓirtamo yeeso nasabuhu leñol makko ngol fii ko o leñol kaariwol rawahu fi mbiccoɗo hadis muslim imam muslim bi hada lafre ngol ɗo konngol kadi donc oɗo hadis wallahi nafuuriji heewɗi e neediji e yamirgol wallugol julɓe ɓen e wallodiral no yoɗo hadis yitto ɗen hadis on an abi hurayra radiallahu anhu anin nabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam qala man naffasa kala ittande am mu'minin e gomɗinɗo kurbatan tampere koyete moƴo min kurabi dunia immorde e tampereji aduna naffasa llahu anhu Allah kadi ittane on ɗon kurbatan goƴo ɗum wiyete tampere min kurabi immorde e tampereji yawmin qiyamati ñalam dargal donc yan noon tampere wotere lahara no ɓuri tampereji wulure aduna ɗo sa ittani juɗo tampere wotere ka anna ɗo Allah subhanahu wa ta'ala ittante tampere lahara donc haray ɗum ɗo newinangol julɓe ɓen ittanaɓe soñjaji maɓɓe ɗin no moƴƴi waman yassara kala newinando ala musirin e dow sattiraɓe yassara llahu alayhi fi dunia wal akhira ɗon ɗo noon sa newinani julɗo a newinani sattiraɗo laati ko ñawliɗo laati façon kala ko on tigi sattira ittanɗamo nden ande makko tawi ko e ko moƴƴi hara Allah subhanahu wa ta'ala kadi ittante newinante aduna e lahara na anda toode aduna e lahara waman satara musliman kala surruɗo julɗo satarahu llah fi dunia wal akhira Allah surremo aduna e lahara wallahu no Allah fi awni al abdi himo e wallugol jiyaɗon ma kana al abdi fodde jiyaɗon fi awni akhihi himo e wallugo siɗɗo makko on fonte hiɗa wallude siɓɓe maɓe Allah subhanahu wa ta'ala kadi wallete ɓa ñande so tawi a walla yimɓe ɓe ñande haaju ma en e ballalo yimɓe fof are ɓen kaare wallade ko on tum tawaɗir fi ɗum an tawaɗir walliriɓe ɓen fiyoɓe walle wallahi no hulɗini ha a andi yimɓe ɓen ko fi Allah ɓe waɗirta o mahina fi Allah ɓe waɗirta o ñande moɓe wowno waɗande haaju maɓɓe yani e on o ronki wallude ɓe ko faala ko ɓe faala kon ko nden ñande andata haade o ina fi Allah woni waɗirde nden ñande andata si tawi hiɗa wowi waɗande goɗɗo moƴƴere a haajuma yani e makko o wallalima a fillike ko waɗanɗano kon fof a décidi a waɗantamo hande kadi moƴƴere hara ɗum tindini wonde ko wonɗoɗa wadde kon ko fi yo o walle ina fi Allah wonɗa waddede a labaraji ɗum innama al amalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa ko wodannoma ko so tawi o wallima ɓa o wallalima a perdi anna e laara donc kala mo waɗanta waɗiran mo fi Allah ta waɗi fi ñande ma fiɗa an kadi
si a waɗiri fi ñande ma piɗa ko ñande ma piɗa wodanma si tawi ñande ma piɗa wallali ma perdi ala baraji Allah zambi donc haray wallahu ma Allah fi awni al abd Allah ne wallugol jiyaɗon ma kana al abd fodde jiyaɗon fi awni akhi ne wallugo sikke makko wa man salaka wonɗo wo jokkuɗo tariqal lawol yaltamis fimo ɗaɓɓa fi e ngol ɗon lawol laati ko goɗo ya 36 ma ko igol mamum ka kawsere yara petel ma to kala ko wonɗa e nder annon a jokki lawol a yeehi nokkel kaare finagol ma janngugol ma façon kala laawol ngol jokkuɗa tawi ko gandal wonɗa ɗaɓɓude tawi laati ko bayana wonɗa yawde koye man wonɗo salaka jokkuɗo tariqal laawol yaltamis himo ɗaɓɓa fii e ngol ɗon laawol ilman gandal sahallahu lahu allahu on neynanemo bihi sabu jokkugol e ngol ɗon laawol tariqal laawol naɓa e ngol ma ila jangi ka janna wo majjitama a moɓodirali ɗomo yimɓe fii baytin e suudu min buyutillahi mo dacci cuuɗi Allah ɗin yatuluna ɓe janga kitab Allah deftere Allah men wayta darasunahu hiɓe jannidira bayno hakkude maɓɓe illa si wona nazalat alayhim jippoto e hoore maɓɓe as-sakinatu koyete deejere ɓutti ɓernde wa ghasiyatun suddaɓa rahmatu yurmede wa hafatuhum huuɓitaɓe almalaikatu malaika ɓen wa zakarahumullahu Allah janto ɓen ɗon fiman inde e nder ɓe wonɓe ka makko wa man batta bihi kala on mo nenni amaluhu golle makko bonɓe ɗen wattirimo yeeso lam yusri'u bihi yattintamo wattira yeeso nasabuhu leñol makko ngol haray noon karama koɓɓe wi ko mana yatuna kitaballahi on ɗo wo ɗum ɗo koyani ko haala ulaika alladina yatuna kitaballahi wal maqsud bi dalika an yatlu wahidan minhum donc o wi ko fanda ɗum wal maqsud bi dalika ko fanda ɗum an yatluwa konde jangata qur'anare nden wahidan goto minni maɓɓe wal baqiyatu heddiɓe ɓen yastami'una ɓe jento ko wona kon jangeɓe kama kana alayhi hadiyu salaf wono laatirno noon ko horɗo woni peewal yimɓe feƴƴinoɓe ɓen amma tilawatul jama'iyati amma sendugol qur'an on janga jama fa hiya ɗum muhdathatun ko fuɗɗa ɗum wala tuqiru ɗum ɗum tabitata sariya sendugol qur'an ɗo capantati ma juju joɗo janga muna ɗon haray ɗum ɗon sinami woli koko windi mi jangi oɗo karam kojo wiyeteɗo e ono toɗo wiyete ko salih ala cheikh ko noon jamma oɗo karama kojo yewti e nden ɗe yewtere wonde ɗum ɗon ko fuɗɗita ɗum wa innama alladi kana alayhi amalu sahabata andu ko laati e muɗum golle sahaba ɓen wama baadin e ɓe woɓe ɓawa maɓɓe annahum no kamɓe yajma'una ɓaari an kadi yaj'aluna ɓaari an kamɓe heɓe waɗayno janngo yaqra'ul qur'an janngo qur'an ɓe waɗa janngo won jannganoɓe qur'an on summa yastami'u baqiyatu heddi ɓen jento hakkude ende ɗon kamɓe ko noon ɓe laatino wata darasuna kalam allahi azza wa jalla hiɓe janndira konngol Allah ngol amma moɓodirgol ɗo donga e wakkande senda qur'an jannga ɗon haray karamakojo o wi en ɗo wonɗum ɗon hawridira e laawol feƴƴiɓe ɓen haray noon en tant que ko fottanakon en gaynade ala ko naade e ko lutondirakon tant que en gaynade hadisaji selluɗo ɓen ko honɗum nadanno e lowɗo ɗen taho awa donc si tawi en gaynali hutorde gollirde ko fottanakon ko honɗum naade en ka lutondira toon tawa donc a ɓa ɗum ɗon ka tigi tigi no lutondira walli men ɗum tu taw a jangganen hoore men taw ha famin qur'an donc kala on mo nenni golle mum ɗen yaccintamo honɗum leñol makko ngol sen hadis on no donc o wi Muhammadu bon Salih al Ufaymin o wi en wone ɓe oɗo hadis kadi naforeji ɗuɗuɗi ɗum noon no e muɗum ɗi naforeji rerɗingol yimɓe ɓen ittangol gomɗinɓe ɓen tampere ke aduna ɗo sabu nelaɗo maki man nafasa an mu'minin kala on ittanɓe gomɗinɓe kurbatan tampere min kurabi duna immode tampereji aduna yani ko goƴƴo kon sa wi joni goƴƴo buy haray anda ko te goƴƴo ko ɗon wiyanden tampere nafasa llahu anhu Allah kadi ittane on ɗon kurbatan tampere min kurabi immorde tampere yawmal yangadiral ngal donc womin ha yanni dia adi naforoɗo hadisi jopande wonde ñande dargal ko marɗum tampere ani wa minha al-ishat ila yawmin al-qiyamati wa annaha zatu kurbin
وقد بين ذلك الله تعالى في قوله يعني قد بين الله تعالى ذلك في قوله الله سبحانه وتعالى بانجمي تمتر كوني كون كالدرنال صنجا إتيني كوني كنتم الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. donc Allah subhanahu wa ta'ala wi yimɓe kono yo hulejo mum dillango dargal ngal tum taw kiri on tum taw ko hunde mawnude ñande Allah holluma ɗum sa tawama yiwoyɓe an ɓa si tawi on tigi no tawa nder ton kanko famata ton tigi tawa e son jiɗɗen tawi an a yi'u tawi an a jeeya e gomɗinɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓe Allah wi nden ñande kamɓe ɓe ko hooliɓe hulata si a tawa e ɓen ɓe hulata nden ñande gomɗinɓe Allah timmiɓe tawhidi on si a tawa e ɓen daareɓe o filmu ɗo nden ñande Allah subhanahu wa ta'ala yawma tarawnaha ñande a yiwoyta ɗum tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at bugoto kala ko muyninta woɗɗito ko muyninta kon kala so wiiɗo jibina ɗon directement bobo ɓe jibine haysi ko hande bobum toɓɓi ka nder reedu ɓe jibinta nden ñande yi'a yimɓe ɓen anni jeɗa wonde enen ɓe ko beere ɓe suuɓi tawa noon ɓe suula hay hunde heɓaɓe wallahi ko lette Allah ɓe woni ko sabti allahu akbar. donc haray no jeeya nafoore oɗoaɗesi donc tampireji no laahara donc siɗon ɗiɗa faala daɗugol ɗin tampireji ay wowtini Allah subhanahu wa ta'ala jokka nelaɗo newinana sattiraɓe ɓen ka aduna ɗo Allah subhanahu wa ta'ala newinana nden ñande ɗiɗo satteɗeji no jeeya nafoore oɗo hadis wonde dargal ngal ko yawmina qiyamati wiyete ko ñande dargal sabu ko ɗon yimɓe ɓe daroto ka gaburuji maɓɓe ɓe daro yeeso Allah subhanahu wa ta'ala Allah ñaawa hakkude maɓɓe e mumɗal nden ñande noon no jeeya nafoore o dargal rertingol kadi kuurata yimɓe ɓen fii newinangol sattiraɓe hen man yassara ala musiri yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah newinangol sattiraɓe ɓen newinangol sattiraɓe ɓen no laato embere sattir ha yani état sattiraɓe on sattiraɗo ñamade ko yayi ko newinante ko ñawdan yani ko yoɓangol ñamade makko nden donc oɗo omo ala ko yoɓira men ko yoɓira ñamade makko nde mo sattira si a yoɓanimo haray a newinanimo donc noon ko sattir men donc o wi wono toon kadi sattiraɗo ko an ñawlimo o ala ko yoɓiramo yani ko yoɓire newinanamo ha o heɓa ɗum noon kadi ko newinangol no monon joni mi accanima ha nde ɓuuɗa o si tawi ɗo a wi tode mi okkima haray ɗon kadi ko newinande gono donc no jeeya e nafoore oɗo hadis kadi yani e ɗum kadi wonde si tawi ko neɗɗo heɓuɗo kala façon ji sattede siko muusaɗo siko kala façon ji si a newinani on tigui asbanta newinante ñande tan anna e laara yo Allah newnan en newinana ɓeeɗo julɗo no jeeya nafoore oɗo hadis rerdugol fi surrugol julɗo wonɗo fokkuɗo wirtade ayibeji makko ɗin surramo wa man satara musliman satarahu llahu fi dunia wal akhira kala surruɗo julɗo Allah surraymo anna e laahara ko faanda e on surrugol ɗon ko suuɗugol ayibe makko ɗon hara noon suuɗugol ayibe makko ɓen te hara ko suuɗugol ngol no wondi en mustalaha en nafoore maslaha si tawi laatike mais muɗum maslaha hara sa suuɗi aybe makko addata bone goo si tawi noon andi o neɗɗo ko andiraɗo bone ko suusuɗo bone andiraɗo ko bone hare oɗo si tawi a suuɗimo hawnaki ka bone on ɓeyde o hare oɗo hawnaki hare oɗon maslaha on ko fenningol bone makko on wala ko yi makfa masalan almujrim ija ajrama la nafturu alayhi ida kana ma'rufan bichar wal fasad o wi wo bandiru andiraɗo bone e bonnere oɗo min susuretake walakin arrajul lladi yakunu mustaqiman fi dhahirihi summa fa'ala ma la yahillu fa huna yakunu as-satru matluban fa-satru yanduru ani
فالسطر ينظر فيه إلى المصطلح دونك كارما كو جوني ko wondun wo ko wontun si tawi neɗɗo e misal joni neɗɗo bandiru en surrata on ɗon si o laatite ko andiraɓe bone e bonnere ko wontun neɗɗo feeñuɗo yani laatiɗo ko o feewuɗo e ko feeñi kon refti yani e makko huuwi ko duwanoka huwude oɗo en surrayno surrugol oɗo ko ɗaɓɓaɗum donc surrugol ngol ko ndaarugol sur alhaali surrete ɗon ko woni maslaha on fal insanu maruf bi sarri wal fasadi la yambaki satruhu neɗɗo andiraɗo ko wiyete bone e bonnere on ɗon hanaka o suude wal insanu mustaqimi fi dahirihi neɗɗo feeñuɗo e yani fewuɗo e ko feeñi kon walakin jara minhu ma jara ili e makko konko waɗi yani o waɗi konko waɗi haga huwa alladi yasunnu satruhu ko ɗo woni ko waɗa sunna surrugol mo donc o wi no jeeya nafoto oɗo hadis rerɗingol wallugol julɗo wa anna allah taala yu'inu mu'inu allah wallo julɓe ɓen embe rek ko o walli julɓe ɓen kon wallahu fi awni al abdi ma kana al abdu fi awni akhihi allah hino wallugol jiya ɗon fodde ma dama ɗon firete ma dama al abdu walakin sawa ma kana al abdu fi awni akhihi kama qala sa sallam donc fodde o wi karma ko jom wi hadhihi al kalimatu yariha ba'd nas ma dama donc o karamo Mouhamadou bin Salih o wi en o nano o wi nawigol madama nano naɓirte o wi ko fodde himo laati ma kana fodde himo laati ma kana abdu fodde jeyaɗon no laati fi awni aki e wallugol sitta makko on min laaɗo makir noon ko noon firinte ma kana abdu fodde jeyaɗon no laati fi awni aki wallugol jiyaɗo makko e siɗɗo makko on ko noon firinte donc no yana foto ɗaɗi yerɗingol ɗaɓɓugol gandal sabu noon e laaɗo maaki man salaka tariqan kala jokkuɗo laawol yaltamisu fiihi himo ɗaɓɓa e ngolɗo law ilman gandal sahhala llahu lahu bihi allah newinanemo sabu jokkugol mo ngolɗo laawol tariqal laawol yoɓtinayngol mo ila jande ka aljanna donc haray ɗum ɗo en anndu gandal ngal ko no haani ka ɗaɓɓen ngal ɗon gandal o wi noon ko faanda ngal ɗon ngal wal muradu bihi al ilmu shar'i ko gandal sariya ngal ko ɗum faanda gandal sariya gandal diina ko ɗum faanda on ɗon gandal na janngol technologie tumma korum kala donc ma mathématique ɗum tawi a janngi fii a wallitoro ɗum ka diina kadi no moƴƴi kadi donc hara o wi kadi no jeeya muɗum ɓural mawɓodirgol yimɓe ɓen jannga Qur'an donc sabu laaɓe yettiki en ɗum wonde mawɓodiraali yimɓe suuɗi mode cuɗal ɗin hiɓe jannga deftere Allah nden si wona Allah addanayɓe kote deeƴere o suddiraɓe yurmede malaikaɓe hiwaɓe Allah subahanahu wa ta'ala janto ɓe e wonɓe ka makko janaforo ɗo hadis heɓugol baraji no laato e janngugol Qur'an ka juulirɗe fiye ɗum ɗo heɓo c'est pourquoi juulɓe ɓen ko nokkure laaɓunde ko nokkure ka baraji ɗaɓɓete ko ɗon Allah subahanahu wa ta'ala ɓuri yiɗde e nder leydi ndin fof ko juulɓe makko juulɓe ɓen ɓuri yiɗde ko waɗi ko cuuɗi makko ɗin no annda Allah kan ala walde suudu kono ko cuuɗi makko ɗin noon c'est pourquoi subahanahu wa ta'ala ko kanko woɓɓitiide kala sifa ko wiyete ɗiitagol no yana ko ɗo hadis wonde bangingol heɓugol baraji mawnuɗi e jippagol malayka ɓen jippingol deeƴere hoore maɓɓe e ko wiyete kon deeƴere e ko wiyete kon e yurmede e ko malayka ɓen huɓtata ɓe kon bangeji ɗin fof Allah subahanahu wa ta'ala haala fi kañum ɓe janngade Qur'an sabu Allah subahanahu wa ta'ala wi sa jantake inde makko nen ka man zakarni fi mala'in mo jantike fiyange konu jama ka leydi ɗo zakartuhu mi jantoto fi makko min kadi fi mala e konu hayrum minhum ɓurɓe moƴƴude ngun konu kawa janti fiya mi jeeya oɗo hadis wonde leñolngol wiigol min komi leñol kaari ɗum nafatade ko golle ɗen nafata golle moƴƴe ɗen nafata ñande ngal wona leñol man batta bihi amaluhu lam suta o bihi nasabuhu kala on mo watti ɓaawo leñol makko ngol yaka golle makko ɗe leñol makko ngo wattitama yeeso de fi ko leñol kaari o ma ko yiiɗi waɗiya nafatade wa min hane muɗum kadi annahu yambaghi lil insani an la yawtar bi nafsihi bi nafsihi
ويحسن بعمل الصالح نين هانا النفس كذي وينبغي أنه الكل ينبغي للإنسان نهان النفس ألا يضطر لأهل توقع بنفسه هو مكو وأن يحتمل نهان له هم مرتى يعني وفعله وكورا سو بعمل صالح يقول مولى حتى ينال به ها وهذا سبب دون الدرجة الأولى درجة الجو أري درس من جوتي يلا هون الشباب نفو من كلب قطان بين أن داره ومن أن هذا الفعل والله وجوده بين كأن دور في الله سبحانه وتعالى أن داره حرنا في والله كأن دور كلا كوديرت وادين في الله والله إن لا هرا وتأين وادو في يين بدين والله إن كأن